Case number 1. Madam Jennifer and Enin Volta. Why no born Credu Williams Asante Akwamufie. God! Other you go. My Jennifer to say. Ma ono so kakra ma no wada won. Oba e show isua ye wo Bible, ye wo Quran. Kasa prekoshina bodu ya cross pede per Bible. Pa choko yan so ni. Mko ezi. Non kodo. Bia kwe. Ezi na de wa sha so di. Bejai. Ah wajai. Aha. Okay. Asembe na odi abedan. Masama mezina mewi abiri. Mampo chomo anu do kakram. Masama mezina mewi abiri. Na nka onyi de oba ha. But man samara to kono. Wa jimi nsem. Aw. Ti me ya kasamanfo. Ono nti ne wi abiri wo. Yo asembe. Menye benye netsene. Minza ko wisama aro konfi akunu ni. 9 years. Inyo. Menye ni nyiba because mo worry me hu no wo ma me ni menum. Nti o ma yet metase de. Ibi baka ho oba ha ono. Me kitameze, ne so kitaneze. Nti ya mbobra. Nti meji itum na ye nyina ya wo ho. No ye wo ho ade. Mpocho okoda no ho edi. But wan ya mo ade. Penifo nyina so epe empene twan ma eye nyina ye mo twan sa enso ati mo ada no bebi egeti ama asre ti ye nante we ye wo ho na oye lecturer e wo sunyane polytechnic but ifie na hinzi wo fie owo benyin na afa nti nsasam na nyama nyina ne maame na oye oba ahema okay nti ozi sha ono sabe oye krachi nyi no nensem ozi sha nensem nti musumi ye ketra mi yeziban moto pano nti na ntu bi amfamre oh me nyi baby put na ma da pano nti ye kodo na obi ebu restaurant kakra bi ama me wo nsawom papito nti na me ye natural juices me yeziban ewiaber me yeziban kama workers obi ba order bibia na maaye nti ono na yeye na mo hu no onyi office nti me restaurant hon na ozi ye bibi today office nti ahwehwe na ame no ho na ebebe ebo hu abraba no kodo anzama kroye wore nyima asasensam police station bebem court bebem nsam no doors manda mechira man me tay nature wonamba hwem wonara na abrabom na echi na ndi ye bi nkomiye na wo na onye ho nam no akru bi ka ho wo fa yaw na me se wo fa yaw wo fa ase anyine nami oso onye yer ka no kwache ma wo yer wo bebi a e ka mo 5000 one na nante adu sen na me na nante be afi mienu ba na hu oba bia o ne debi nti wo fa yaw e ka mo 5000 what kind of 5 million nti catch e dey na wo ni obi nante 2 years na e prompt o say wo bebusa say o yira de na ne ye bi asesa na ne ye asesa okay ahimfo asase adwuma no okay oye no today so da fa kra obey na obi a trace no we bokun nti ono na odi ye excuse a meji nizi dia onna onda fie okay bi en me koda ha aha o say me koda ha me tu kwan me kwa ha okay nti achi odwa no fa look phone tum kola onfa nti dakor na wa abre nti ode no na mo hun phone no do ma me sewa na mo hun komiye ode ya ode ma me sewa na ni din ya ka ho debi ayo nti ade na anya me de na me bisa no wanka nti dakor ye ko court say ye konkran ye ko na ye ba na enije wo mu kakra nti na me hu say onyowe obeyo na me ka chan say wanka no kwala nkyere ma menye o me benfo nyina be tricks na o kan say ne mma no e ma me okay
na me say na wo ma na ma me say wo say wo Kumasi na nkwala no so wo na wo ne wo mote yeah nti o mu ko school a me ho na o mu ba gi sika wo restaurant ho ho na o mu ba begigi nti eye dan na o mu ma say a wa ba say obehwa maame no okay no kura ni nyame anyim nya anya me de but na me de me kon akohye me wie nti na bebi a me gina no me ya ho hwe a enye yi nti me twa so nti yo ho na maame ne me ye fine kura maame ni dware me ne ye bibia oni wasi dware me ana me ka kire wo mu gina dwaye abena poku a woro wo ho ene wase ba me ne ni chese maame ne dom ya ma me hu bi da nti na sabe na maame ne yare kakra nti me ne ye bibia nti maame ne no ka kire me say ofra me dofo pa na me so me fra na abena aden osim pesa me ka asem kiro na me say aden am bisan sa aden ose lady peso de boni be shon hu yi na bia wani na me say abena aba asama na ose a me de me ntwen nti dam na mo woni fie nti me ba me fie mo wo ho anopa na bebi amete wo nsawom blue skies opposite nti akwan ne ye double nti so reba mo wache do san wo kwan na afa ansa na wo etwa kwan nim but mo wode ma na me hwe na obi si wongina ho sabe na we nya so nti na nsa na nti no ntum nanto papa massive nti me hwe na kase ni nyina ejenjina nti ye nyina ye pie abehwa azakra me pie na abna abna na me zimirka buko hia no wakalo kwan nim me zini befie abna na eliko baby am won frem na mamba fa wa osan aha mpeda mo ba wo na me siyo na obey yetsna ho ye bibia ye edziba ne bibia ye di nta no fa na ye da no na ma me no reka kire me dey kofi owo yiri bio msa apana o se ma na me reka kire ono so de sewa onye na wo bakor na afro no mbu okan wo ekuapim twi mu ntum nka maame ne ye ekuapim ni nti okan wo ekuapim twi mu nti hwawo hu ye ahwa no nukwanyi ma bo nyina goe biyem hyehyem ade na ma ya de so mi kranyi benyina owoye ekuru ya nso ho ebi asa na abaka ho nti mero draw kakra efi no no na mo nya fi mi ho nti na air drawer on baby anam bia baka da de CCT camera bibisa no kan say bibisa no kan ototo papa so anya no kre oni ni ni ho e ba no kra anya ne ba but the way your sound in me hu say odi intro inyo nti da kra no pa ma me ne be ya kan ewie me atwa do na me nye nya te de first ni bio because na musuro nyim gwase ade na musuro no da kra na pa ame ono na no wofa na me so wofa no wofa ye ono na me fie na nyi mango dua si ho na wo be ye nyina ayetena asem amon breakfast ma ye bibia ma ewie fantin oba chichi am me hwe na sister bi gina ye nchen na the way why ye no engu do ze ebufu matchu na ozna sister no so ye tia kakra na me hwe ne di na me sa na aba asama na wofa ye asem mama nkasa no ho na me mama nkasa no da me wo me fie obi aba me fie won kwai ma dwene nyido de papa kofi no ne yere na wa aba me ho no okita marriage certificate legal court nyama o de be kire no oze bay nti beka de kofi won ko receipt na menya ho ko menye ne bakasa ham na mukunu edu african cola adwane okwa da na wo fa ya on bakasa ne suro wo nature nti kakra na we gina na orhwe nature na me sister egwa wo ho aba asama na sister egboma mo wakalo kwano ho so sister egboma ajimiku mama hu asama manka because papa no obi anyim no we area ho de me kun no mene ni dware mene ne chese baby onnam bia edino baby papa nnam bia okokota na monka no kre keke mene ne nam bibiara okwa ahemfo meet na meka ho okaye grade no asasa na yire ne we ma me bisa me bi menhia obia da
menhia obi ada maframa no so omo ye boys nta ye mmobo boys wo ja won mo a baby a omo won omo be ginsem nti mede menyu atu sisi ba kaka na adwina na mso de tatashim kaka bia jade no wa ye nyim go asewi ye nyina ye ho fi oka na maka not knowing the first wife no yon nyi na oba ho no first wife no onye na wo 5 no ono wo ho omunyaye kokohwedie mienu na second one no kita one boy no ono no ya kangalia okita certificate no nti ono no ba abeko no mama ono ye nyina ya keka ye ho bia na ga ni bodua ga ni bodua na meka chan se me a meti he yankopon kata so ni me dasefo se me nim sa wo ho a kame mfantini be te se me kame mfa papa ida nti bia na wabɔ na ye wo ne wo kun asem emfa me ho nti me kun bai se ye ndane na me se me ma badua me ndane hwe nti wo yire ne wo ne wo yire no masem mo nkaka memba me fia ha bio na ye ka asa na ye twa so am so kɔbɔ amande na o ma anti ase nti mo wa na ahemfo ba ko mienu bi ka ho bae be gina ye na ye dan dua no nti na me ne ye se de first ni bio mo sora mo kɔma adwuma mo ton ma de bi wo kwa bon se obi aba na na se ya mo twa no ha no orikedi hen no orikedi hen e wa akwam fie nti na nyama bi wo hɔ ne ye no na ya na me mpede ye ze ba fafaren ma na hindi no nsam baba ho obaba kra on fiame because me ne tena ye no ma nya onye me bone sa nya sa de we ya nya we na eba ma ye no bone nti ye ne nam ho oba ya awo ma pacha obi na ade me ye ndey me ne dum ho akowura mewi ade na ache me nti me ya me ho hwe anya yi na me jitum ye wo ho na ne ma me ba yare masin be yare na me ne papa esom se ye nchi me sika wo me hu nyinara mo no so wo e de ni nyina chiye na ye bibi wo mo ahende sam wo ne yare ni mu nti me benya attack e wo ho because na ma me ne mete no ontie ma obi anya ne hwe ka me sabe ne se sie ni bibia eye me nti ade ne benya me mami me ya black te sa ade we me se agumanum nyina ye yellow me kwada hospital more than 2 weeks me kun ensi wo one day ma home so grow fine tena se mai ba bi aduru home why aduru tire ono ne ma me yale na wo hwe no ye rade hu ye mobo nice woman innocent woman face who na ni ma asakola no fe pa ai ye na de anya grow fine pa to asoma me mama nti mama ne yare na ye started do see attack ni bi be calm me kada hospital papa ye nsi hoda mankoten na madam hospital mo hwa mo wan nti oduru baby na miskasa na mama na first me nyine ye adwuma no ofan mama Fosti okọ Pentecost ono na echi my friend se ma Fosti asama wa to me nyu me da hospital but I don't know 2 weeks papa na me hwe we nsi hoda nti me friend ma Fosti no there o ma miska ma muzitua me bill nti pa me na ye ready do ba ma miska no na me nyi phone oye mobile na me nyi bi wodo nti me friend nara oye mukunu me friend no krai ka gisika no no ze bay no ze bebelim orba no onye nana bukata no onye ne ba hospital nana bukata inyo ni din no oye ne guy name na onye ne bay wo beyim na ye kofie nti ye kofie meduru ya mebisa na ma wahi abna wahi osa wo de ye nko mese da bi na ade no nyam fine nti muduru ya na mebisa na abna wahi wankasa na oso worokwa aba nti na taxi driver na menyim no mo wona nama ono na ye kwa rounds nyina sometimes on kita car ono na oze ye nko na my friend na mebisa nda abna wahi na oso wo koforudua
ayi na efi maame no so no e Pentecost nti na baby oda no mpe nti o se won yi ni fo nti wo yi na was in Kroko for Rudua hospital na boy me ka cha boy no se mama mbo nizi na me se mbo wuzi fa mokọ mama ho nti wo yi manda ma dan shi wa wo maame ewu maame efi papa efi nti menye no kro ko for Rudua hospital na yeduru wan na o se maame ne da wan nti me fra abna na oto no bo twa n'enwa na osere o se me dofo pa me se mama adan asa na aba ha biwa na o si nyo na o so me nsem azena nsa na obe man o de tu me nsem na o se me mfa mitiri mbra na o de mitiri be woni ma ho den to mam na mo toe na madama to me tu mo na o hwe me nyim din na maame na serewe no o se ma nurse ni se ya kakakro ye tam ko ye pui ya na nurse ni friend e maame na efi abi na efi nti na chere mo sin zamari ye kere ye gya no koforo dua wo ba ha so de ye arrangement adanda am de no kwakọ ya de na bra aha ya de na bansa wom private mortuary no wo mama men kan gu masu na enyi mase men kan gu kofi akwa na enyi mase na manzama ye na nti ode ma otibia no ode maka ye duru mortuary wo na onyiska ame na mutue o wode mama wode no to SOMPA FM yakwahwan yakwahwan ebien yakwahwan ebasa na echi wa ayese da we sesie ne de na to bebi oda wode to nta arrangement na ogudori ne maame da hospital o say the way opedo osie maame no nti maame ne da hospital means akọ esima be 4 years and 3 fridge man America tro or that fridge almost 4 years and sana well see maame na mante o man kan chiro kofi an kan chiram mante ma ye brain nti pese etwa so kakra eden na asi yes ni say chiri no me boa papa we bibia mu me boa no manda mechi ama no ne ma school fees okonya accident ne car cross say me na me ye ni ye me ye bibia ma no na me fa kente ton me fa bed sheet ton me fa allergy oven me ton chese bibia ya ton a ye ton abo me ton se kente ne ba na we nya asama nsam bi wo ho ya na ka ne ya me den because mpanimfo a wo ye involve ne nti ya na ka ya me den nti se bebi wo ho a metwitwa so me mbodin but meka se asamba na ye koka asama na ye keye ma o se ye ya Jenny my lady na na order from nti na mitira ya jimifo kondo na mididi nechi kente se 10 na ye de baba na 12 na ye de baba na waje mato na supply ma omo a o se o de ma wo mu se police station na ye de bokwa se be sheet a o se mato na wa che office council man o se me de be ma wo se we na ye de be ma na o me de baba perfumes a o se mato na wa che me kai se okoto obi blender kra ipakro no bada me ka me na mtuae mama me ye ni nyina kire se me de bua no data me de no omo edu bebi a che se everyone who se papa no yira na ye de certificate ni bae no aden wan twa so me nim that time no na sa we mu nyina akwa edu bebi a na che se I don't know. As what get who involved? I involved me who come to too much to free ma. Na ne kuma nde. Wa mama ye me nam mini baby da. Me de te ha. Abena mama asase ne mama no 5 acres. No so. Osema ya ade ma aboa no na mam 10 plots. Ode mama no oni fie. Na me ka kire ne say. Wo se man nyina nya wo yere no. Nkwala ni nti saa de ama yento fie na yankaje nkwala ni nyina mbra mbegu faako ama wo expenses ejina faako na wo wahwe na me nyina chese fie on ni fie saa fie na mpesa meton nti na wo nyina de mbegu why am boys nti boys no wugya wo mo a ebe ye bibia ho ti na me hu boys nse na wo te a na me yem hyehyem se
obegya wo mo ayema wa maya basasa nti yankoto fie no ne yefa wo mo nyina mbegu fie no na ne yete baby ye hono ye fa ne China house papa no was Superman wa fan China man edu Superman junction abafa wa won fufuru kwa se ko China man wa odo be kwa akoma papa no ne fie na yete nti im catch China man kofi no ne maame amama asase na mi kasa mi kofo bi e ma na abaya obe na kofi e mbukata nti wo ya mame na o se de bi chise mi kun na nkasa abeka se onfa asase no onfa mame onye mame ansa waye oye ho pepes amame na me friend no me ne call China man ho na catch China man so onye mame China man ye ho pepes oye ho bibia e de mame na me de paper ne kire no me cry me sister fita kra de ba e be sign na paper me ba boy ne nani afika kra no so be sign na ye o de mame mama ye kwaji fie no so with asase no ye no ho bibia o ne papa no nim no o fa no o fianko o suhum ahemfo ne bi na ono so fie ne ye ono ne de na ye bibia wie ye da kro me wo fie makwa asori aba. Yes, a police for car me ensa full armed. Wo bom getting bam aba sam na wa ba. O say two feet dynamics me two feet dynamics say. E dey asam na esi. Na me friend na nafi anko wa mfa. Me friend no wa mfa. Me friend me kun frey. E be sin de. Kofi akwa mfa call. Ahemfa me nim wo me ko ochehin wo. Ochehin ne hen friend no wa mfa. Me ko na say papa no die ne won ho awoje sesi bibia wa fa bia ya ne dia wa fa bia onfa me nyama wato nyama waje onfa ni sika ma me mama sesi a me nye baby te me ni baby da me nam sa wato ni nyina asase na ne ma me de ma wato ni nyina mama wato ni nyina wato ni nyina me nya onja ma kwata me de besi na today mama wa mami o wa mami ma chena ma fana himfo ofa no akari a chiro mama zizi amene na mo me do ana me ko pay for water e go pay for water o money way baba kala fe do bobo bra tu family anka ka mo mama ma ya mo bo mi ni baby ti o sika edit di adukra mesra Mr. Jida me show bi sika me de ba me sharp ro bi de ti abeka na me de fa ka me say ndade me no na my bronco for sre mama man ka bi ba me wa me de me pese offer me ka o de me no can you say 5,000 50 million offer man dia mama yeah ono na me nya ne dan mama 5,000 no de den mama nyama ojeje no Kente 5,000 ben okay 50 million okay then 500 million nti na me nwanwa no 500 million 50,000 sorry over mama na me nkoma ya mobo maybe anyu o me da mo Ibrahim pa mo friend mo nya no IBJ way no wanya Kevin afem IBJ no way IBJ my friend wanya Kevin afem asema kakra kan say Kevin e ko fra papa no me say champion de bi ma bra sira was ma me fa invite prima ma betena se adaroma ye friend na on fa enti egusu a ye be try let me say me ofa ke Dubai o ma me invite bi ofa ke Dubai o ma me invite bi enti me de ma 5 cars kana o de fako na ebe koso afre no se enya na de ebe sibia ebe frɛ ye ma ne nso hɔ a why pacho abampagima no na yenya ne kwan na I lost interest ti man pacho na me ya doma ukodu a de me yente yenso eguso afre me ame beje number no na ma send ne message bi a wote me ne no a obe respond ochi ko de me ko chire ochi nso ochi yi na bi yo ni ode uchire mpanifo nti na cheze de be sibia wo beti enka why erade nka yo doctor transfer